Pemirsa potensi Sabah deres miwah angin barat kantun ngelintang ring jembrana kantos galah pungkuran. Saking pengauh Baya Inucap sampun kelaksanayang pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jembrana. BMKG Bali ngewedarang potensi puniki kantun ngelintang ring jembrana pamekass nyani ring wewidangan pesisi. PLH Kepala Stasiun Klimatologi Bali Agit Setioko Mausang potensi hujan sedang kantos lebat miwah angin barat kantun sida kepanggih ring jembrana pamekass nyani pesisi jembrana. Punika mawinan patut kewaspadain ring pengerau potensi punika sane sida ngawinang ombak ring pesisi Bali ni ageng. Lianan punika krama sane meneng ring pesisi utamanyane bendege taler mangdane yatna asa punika taler pengerau Sabah deres miwah angin barat sane sampun lintang ngawinang 4 tarune runtuh ring Jalan Raya Denpasar Gilimanuk utamanyane ring kilometer 78-79 Banjarpasar Desa Embang Kecamatan Mendoyo. Siki umah taler katiben taruduren sangkaning sasih kaon punika. Perbekal Yambang imadi semadi mausang yening taru mahoni antuk diameter 6 cm runtuh sangkaning Sabah miwah angin barat. Lianan punika wenten bayu taru runtuh taler sane ngelintang ring markine nanging sampun dikelis kapindahang. BPBD Jembrana nureksain dasan bayu sane sampun kepanggih sangkaning angin barat ring lelima kecamatan ring Jembrana nanging nenten ngawinang krama seda. Anutin data BPBD Jembrana wenten roras taru runtuh 6 sane runtuh nibenin paumahan kramane saha asiki rusak ring Gilimanuk. Akihan baya kepanggih ring wewidangan Pengrakuan, Kecamatan Pekutatan, Cupel, Kecamatan Negara, miwah Gilimanuk ring Kecamatan Melaya. Surya Dharma, Bali Pos Nguningayang.